Siamo
ithuba sifikelele ekhaya elikhulu ekuyonini kaJesu sifikele leadership yonke ekhona bazali abakhona phakathi ekhona bese sesobile osingabo namhlanje sithi sesifikile sizolipha iminikelo kodwa asiholile kusasa imali ingena kusasa ebhenki siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi sibe ndawonye namhlanje siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzohamba nani lolu hambo emshadayo alilondoloze kusona zonke sizovuka endleleni ngoba yikho indlela ehamba nje engenazo izinto zakhona kodwa siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi-ke uzoba nani indlela yonke imithandazo yonke-ke yabangcwele siyethemba ukuthi-ke izonihamba inivikele kuwona konke siyajabula kakhulu bazalwane ukuthi futhi kushada abantu abasebancane isheshe liqala uhambo se-early lingaqali uhambo seshonile ilanga siyakholwa kakhulu bazalwane egameni likaJesu bazalwane okunye kwesibili siyajusa-ke njengoba le-25 ukuthi-ke besivotele lapha kuma-Crown Gospels egameni likaJesu.
3,000.
8,200.